Enkantolo selehansi benkantolo. Enkantolo selehansi benkantolo. Grisha, Grisha. Grisha, Grisha. Enkantolo selehansi benkantolo. 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 Grisha, Grisha. Enkantolo selehansi benkantolo. Enkantolo lapha-ke inkantolo isiqale yasho iqoqa bonke ubufakazi obethulwa yathi-ke umfoka Mchunu uNgizwe wethweswa amacala abamathathu. Elokuqala eqhulwini ilelo lokuthi wabe esebenzisa ubuxhakaxhaka bemihla yanamuhla lapho khona okuthiwa wayigqugqumezela isizwe sonkana ukuba sivuke umbhedukazana sivukele umbuso. Elesibili kwaba ilelo lokuthi wasuka eThekwini kanti kwakuyisikhathi sombulalazo we-COVID-19 lapho khona owabe sesuka engenalo igunya lokuhamba wagibela ibhanoyi kozofika wehla eLanseria. Elesithathu ilelo lapho khona ekuthiwa-ke akagcinanga lapho wabe esesebenzisa ithuba lokuthi yena njengoNgizwe owayekade ewumsakazi futhi ewumuntu odedumela nowaziwayo bese efaka abantu umoya wokuthi bangawulaleli nakancane umbuso. Ithi-ke le nkantolo ehloniphekile-ke yena-ke emva kwalokho wabe sesho cha mina angizange ngize ngiwephula umthetho. Konke ebengikwenza ngikwenze ngoba mina bengumuntu ebengifuna ukuthi ngisho noma ngikhulume lokhu mina ebenkungihlupha ngaphakathi. Kuthi-ke phela into eyayimhlupha hileyo lapho khona-ke owayengumongameli wezwe umsholozi uMfowethu Nxamalala babe sebekhalisa amasongo kaSigonyela. Uthi-ke lento yamphatha kabi eyayenziwa uhulumeni ophetheyo. Uthi-ke yena akwenza kwaba ukuthi akhulume kuphela nabantu ebatshela ukuthi lokhu akuzange kumphathe kahle. Uthi kanti yena njengentatheli njengomuntu obesemkantshubomvu wezomtatheli wasebenzisa lelo thuba ukuthi akhulume kuphela nedlanzana lezintatheli akazange abize isizwe kodwa wayekhuluma ebhekisela inkulumo esizweni kodwa abantu ababekhona babengcosana kuzintatheli kanti futhi kungozakwabo. Lapha-ke inkantolo ehloniphekile ithi kuleli cala kubizwe ufakazi wabamunye okoloneli Nama okungiyena owabeqeketha ufakazi kule nkantolo lapho khona ayesho khona ukuthi yena usebenzela uphiko lwezesiphoyisa laba ababheka amacala ahleliwe. Athi-ke ngaleso sikhathi kunombhedukazwe wayethola ulwazi kwizinhloli ukuthi khona okwenzakalayo. Uthi-ke wabe sethola ulwazi olukhethekileyo ukuthi-ke njengoba vele kwase kunodlame ezweni ngenxa yokuthi owayengumongameli wezwe uNxamalala kwase kuthiwe akaboshwe. Uthi-ke kwase kunabantu ababe kwazi ukuthi basebenze noma banxenxe abanye ukuthi hayi lento ayingenzeki. Uthi-ke lo koloneli umfoka Macingwane-ke ube ngomunye walabo bantu. Uthi-ke wabe sethola ulwazi olukhethekile ukuthi ngelanga elithize uzobekwa maye la ezobe khuluma khona nabantu. Kuthiwa la abantu azokhuluma nabo kusho uKheneli Nama uthi wabe abantu nje kuphela balapho kwamaye kodwa ulwazi ayetholile kwakuthiwa abantu abazobe belapho abantu beGoli lonkana.
uthi-ke nangempela wabe sesuka-ke segijima eya lapho nabathize bakhe abathi uma sebefika lapho bathi uma befika wathi khwamalala wasethola ulwazi ukuthi khona sishintshile lento akasezi lo muntu lapha usiyahamba manje usiyakwelinye lamahhotela. Yilapho-ke esezobamba khona le nhlanganiso uthe kabangesapholisa amaseko kwabe sevele sethi hhayi ayisuke ezakwadalawani shone khona kulelo hhotela-ke elabe selishiwo ukuthi yila azokhuluma khona nabantu. Uthi-ke kuleyo ndawo lapho aye khona ezokhuluma nabantu ngokwakhe lo koloneli uthi wayengenalo ilungelo lokuthi akhulume nabantu noma akhulume nesizwe. Uthi-ke lo koloneli uma enikeza ubufakazi kule nkantolo uthi yena ngendlela abona ngayo wabona umfo kaMacingwane njengomuntu oyiciko lokukhuluma nomuntu-ke olandelwa abantu abaningi kanti futhi usenohlelo lwakhe oluthize olubizwa kuthiwa ungizwe ngolayini. Manje wabona lo muntu lo uyakwazi ukuthi uma ekhuluma abantu bese bemlalela. Uthi yena uma ethula ubufakazi kule nkantolo ngokwakhe wabona ukuthi umfo kaMacingwane usebenzisa leli thuba ngoba ungomunye wabantu okwakwathi le enkandla kwesikaNcamalala wayengomunye walaba ababekhuluma okukhombisa ukuthi wayengomunye wabaxhasi bakaNcamalala. Manje ngaleso sikhathi kunombhedukazana ezweni abantu abaningi ababexhasa uNcamalala nalabo abamthandayo babekhuluma bekhala bethi hayi lokho kwenzakalayo akusikhona. Uthi-ke lo koloneli umfo kaMacingwane wabe sesebenzisa lelo thuba-ke ukuthi asho ngaphakathi enhliziyweni yakhe ukuthi le nto abayenza kuNcamalala ayilungile uyamcaphula. Uthi wazi washo umfo kaMacingwane ukuthi igazi liyophalala eMzansi liyobuzwa kwijaji uZondo kanye nomfo kaLamaphosa ongumongameli waleli okwamanje. Uthi-ke lokho kwabe sekumenza ukuthi-ke cha abone ukuthi cha le ndoda kaMacingwane izimisele ukuthi ivuse uhlevane ezweni. Uthi-ke emva kwalokho wayesebona ukuthi cha le ndoda lena ngendlela esisebenzele u-SABC iminyaka eminingi engabalwa ebe-15 futhi esebenzele inkampani enkulu uyaziwa into enye nenye ekhulumayo abantu bazoyilandela futhi bese beyayenza. Uthi-ke yilokho-ke okwamenza ukuthi bese bona ukuthi cha umfo kaMacingwane akakhalelwa amasongo asigonyela. Uthi-ke kodwa ngaleso sikhathi ekhuluma nalabo bantu lapho ayihlangane khona nabo yebo ngokwakhe yena uma esecabangele kuke ebhekile wathi cha wayelokhu eshilo ukuthi abantu ngempela lento eyenzakala kuNcamalala ayinhle kanti ubaba uNcamalala yena umthatha njengobaba futhi emhlonipha. Manje yingakho wayekhala kangaka-ke umfo kaMacingwane. Uthi-ke lo koloneli-ke okuyena fakazi oyedwa obizwa umbuso wasebenzisa konke lokho ukuthi besethi cha-ke amasongo asigonyela wakhale aze afike la enkundleni njengoba namhlanje inkantolo isho. Yes, lapha-ke inkantolo isithatha umfo kaMacingwane imbuyisela ebhokisini iqoqa nje ubufakazi abethula lapho khona asho wavuma ukuthi yebo yena ungumuntu ovele emlandela ubaba uNcamalala. Kodwa-ke ngalezi zikhathi eyishoyo ukuthi ziyi-14 kuNtulikazi unyaka we-2021 kwakufanele ukuthi ayokhuluma nabantu endaweni yakwaMayimayi. Kodwa izikhulu eziphethe khona kwaMayimayi zabe sezimxwayisa zimtshathi hayi umfo kaMacingwane awusavumelekile ukuthi uze uzokhuluma nabantu la ngoba kusese ngaphansi kokuvalwa kwezwe. Uthi-ke emva kwalokho wayesebona ngomandulo kuwo lo nyaka kungcono aye eBryanston Hotel abize phela onondaba ongoza kwabo ukuze akhiphe lokhu okubuye ngaphakathi. Uthi-ke yena wayengeshiye yangakhona ukugqubezela abantu ukuthi bavuke umbhedukazana kodwa ngendlela izwe vele laselisha ngakhona kuphansi phezulu injongo yakhe ukubhula noma kwakukhuza ukuthi kahleni musani ukuzibulalela izwe lenu. Uthi-ke ngokwenze njalo yena wayengagqugqumezeli ukuthi abantu baqhubekele phambili nababekwenza ngaleso sikhathi ngoba vele izwe lisha ngenxa yokuthi abantu babekhala bethi ngoba nangu uNcamalala umuntu omdala obephethe izwe eliphethe ngendlela futhi ewumuntu othanda abantu bemthanda naye lento yenza kuye akusiyona ubulungiswa. Uthi-ke yena umfo kaMacingwane wayekhuza isizwe wayengagqugqumezeli ukuthi isizwe asishise izwe ngoba izwe ngaleso sikhathi laselivele selisha. Lapha-ke inkantolo-ke iyacaphuna ukuthi igama abathi walisebenzisa elithi ayikhale
babe luhumusha bona njengegama okuyilona ayigqumezela ngalo ukuthi kusuke udlame uyashoka umfana amacingo wathi cha bobo leli gama akusilona elokuthi wayigqumezela ngalo udlame kodwa lapha igama leli kaningi uma lisetshenziswa uma ngabe abantu besenjabuleni akushiwo ukuthi ayikhale ngoba usempini uma uthi ayikhale usuke usesimeni sokuthokoza sokujabula yena wayengaqondanga ukugqumezela udlame noma ukususa umbhedukazana kwele kaMthaniya kodwa yena ayikwenza wayekhuza isizwe iyaphinda ke lapha inkantolo ithi ke wabe sechaza ukuthi cha bobo yena into eyenza ukuthi ezeze eGoli isimo ngendlela izwe elaselisha ngakho abantu sebevukelwe sebephenduke izilwane wabona kuba lula ukuthi akhuze isizwe sikaNdabezitha ekhona la eGoli ukuze isizwe sibone ukuthi uma ngabe ngempela sishisa izwe ngcwatshwaphi uma izwe selingasekho ngani ngoba Ngcubankulu onje beyikhanyelanga banakho konke baphethe imali yonke bona kuyothi kunganakala liphele izwe bavele bangene emabhanoyini bandize bahambe bayela bangakhona ukuthi bakwazi ukuyiphelela impilo yabo kahle uthi ke yena cha akazange inhlobonhlobo akhuthaze abantu ukuthi abavukele umbuso noma benze okungekho emthethweni kodwa yena ayekusho wayethi akuliwe kuqedwe lolu dlame olukhona kodwa uthi wayengashiyi ngaphandle ukuthi cha naye lento eyenzakalayo ukuthi uNomalala afakwe ejele akumphathi kahle kodwa ukuthi kushisizwe akusiyona into ayisho kunendawo ke lapho abe esethi enkulumeni yakhe uncenca isizwe sonke abagulayo zinhlanya izaguga omkhulu omama bayithwele abaphethe ingane bonke abantu abangezwani nalento yenzakayo abahambe baye lapha esikhona lapho nokuNomalala agcinwe khona abaye bayoqhinqa akathi abayoshisa uthi abaye bayoqhinqa usho ukuthi bayohlala baze bamdedele ngoNomalala none phakama fukamthulu nasi-ke isinqumo siyalandela Isinqumo esihloniphekile-ke ungizwe umlando mkhulu imkhipha phambili wonke amacala abangumthetho inkantolo sesekhona asikwenzi lokho inkantolo nje ithi kancane nje kuthule kuthi cwaka ngokusekhona siyihloniphe inkantolo asigidi ikhona siyayilinda iphume selingenza ke into yenu sizwe sakithi Sorry, man.